tudou penons et tro ar bet gagnor mal braz a oa varnom ad kavout ar c'hanor a laouenom gwele de mor hahe fe al dan abaden var bali brav ar vro bali breiz evel just a piou a zo ganin var ar bali se. E ba yann er le gourves a telomel fe al dan abaden ie. Evel just. Mad a jo gagnor? Matre. Bon, mal gweneka ad kavout ar nom tu chantik evit e kroniken tabutam, me kinig ar andor an dolen dustu, degemere ar imp irio Morgan Bramoulet, Renerez Radio Kerne, Morgan penonsta e c'helo Radio Naonet genel diva Radio Kerne, savet e voir goulen diganti, lak e voir gozie var ar strolat groegelour, kemesk a diouyezek gast, me o ezel Morgan outan. Mazor les pouces e vor aketus bras d'ar sekret kegin irio, akrayou merlus a vo fardet diom gant Christophe, skoazelet gant Yann Erle, a diskouezet e vodor a rokimiadi, klip neve gwenadu gweltas a deug gant ar gant aouen eia fiad lai koul, dravel se, nag un dolen irio melardor. Gafkedor? Matre. Mais de ben bravo. Evet tost. Eia fiad Setu. De Morgan Bramoulet da ad kavout ar c'hanon, penons mankont Morgan. Rama, da ganar. Mon arat, rigare. Daoustagin ouspen ar c'hameraiou eo disavel mad ur plateau télé hag ur plateau radio. Disavel pen da ben. Ya? Notamik fromet mestra. Ya? Mais meilleur adulte. Meilleur adulte. Drodom. Ya gure. Bon, mais très on pas, ne scut à Ya, tremenaraio mat. Ya, matre. Martizen e warket dans nol. Piou, oui, Morgan Bramoulet, c'est super hag ur bio Wikipedet gant Yann Erle. Wikipedia, Morgan Bramoulet. A set unig an eurvouez an ve mat gant chilaouerin Radio Kerne, dek a pevar ugen pigdao, ur gwir working girl hag ur plaha ben e Morgan. Pemañ ur men eus sanket en efen e lak energiez davant betek pen beprei. Goude e studiou e stagaz gant ur stumad ur c'hoarmiz va a brezonek. Daouviz goude e krogaz gant e bu e labour e Radio Kerne, e brezonek pen da ben panan ve e ger e bet eiz miz a rok. De speler emaout. Peler, bon, gars. Mais c'est pas les chaugat. Jean-Bert dans les chaugat. Les quoi? Les chaugat. Irio an deiz e ma irenerez ar programmou eno. Ur pez raktrez o vareen bremañ. Sevel Radio Naonet. Ur c'hoar vihan da Radio Kerne evit ma vo klevet brezonek var ar pemde e kerben vreiz. En diavez gant ar strolat gast et iskouez bean ur vaouez a stourm evit ma roio ar gevredigez ur gwir blas d'ar meret. Pell, de zure eo merglet ar merc'hedigou. Enfin, pep tra zo deve a gurie ket evel just. E Morgan, piou o arrozez me re a vogalen mezo. Piou o arrozez ez vihan gwener pe prises leia kentor. A prises leia meus dizolet rezive David ma befe ma arrozez me gure e kalz de denusor get gwener. Ya, gure, ar gwir... Ya. Penabel. Donc, moi, zo displega mar fred perag et man presi. Ar vechkenta e gwelet ur vaouez o storm kevatal gant a botret. Ya, gourre menou dei. Ya. Mad. Irio or renerez ar programmou va Radio Kerne, penons e war eru barz bet a radio. Drezi gwez. Deske meus brezonek e daouvil daouzek hag beoa ar c'hinnig labour e Radio Kerne. Meus laket e maano evit plus rin tammik evit an emvojou labour e mose. A ben afin an be digemerit hag meus kavet ar bedman pli just tre. Desket meus ar bern trao, eske meus gant ar bern tut hag on jomet. Pamatri. Hag izio hor deud ave a renerez ar programmou. Ya. A petra d'alvez resis bez a renerez ar programmou. Ben a fin he, pez a ran e eskem gant ar skipay, evit kas an abadennou da ben. Bo dantou an titourou, a zo MK evit kas an abadennou an da ben. Hag eve just dioren ie, labourat ar an war an internet, war a lec'h en internet, hag war a raktrezou neve evit Radio Kerne, eve just raktrez brasan a zo Radio Naonet, met labourat ar ie war an nivereli evit an diellou, hag nebedik trao alie. Et justement, à l'erien, a zo savet mat kenan, evel just ez eus ur bern dielou, mais trao neve a zo ive, evel daoulas. Petrae, Andrei? Andrei, oa bai savet gant ur skipay gant Katel Leon et Naonet, kinig et gant idom, ur sort c'hoari, pech c'hoari,
Faltazi Radio ma peusran gantu da yulvat o deus grit al labour brautre hag be kinnig edom non eus grit tos nitra ahe on eus labouret un tammig en dro war ar zon laket war ar gwagennou hag eve just war l'ar en internet evit ma vefe jilaout gant ar mian a dut possu. Quand tu davis cher, on peut se betro da laboradi, et puis sembles gant dizale hag ar strollad lardin piba, beus begret de tergouech déjà. Ya faltazi o radio e ahe. Vareun hag an diouvezh kentan, an tergouech kentan on eus kinin an re vareun, an argouech nement diveik entor. On eus gret, on eus enrolet a skinet goude, met ya ahe ur gwir ken labour evit ar faltazi radio, an dreiz o brautre davel, an im eus kavet ar gwelan a oa Lampedusa, a oa an trede loden evit ar faltazi mañ. A zo bet c'hoari der c'hoartz Everest, enrolet hag skinet vareun, enrolet a skinet goude ie, hag e brautre gwelet an dud labouret war ar zonioù mosse, an dud a zeu davel a c'hoari, mais ne ket devel just c'hoari komedianet, met c'hoari war ar zon hag an re oa fromustre. Michans e vo lodal? Ya, mom gant represwal. Dispar. Ur skeudenn yevskenan e deus adopet Radio Carnet et m'en redaniren au Vonda Gonta et Historiomp. Mon mari est bilingue, a fait toute sa scolarité à Diwan, donc du coup il écoute souvent Radio Carnet. Bon, moi je ne comprends pas tout, mais voilà, ça permet d'entendre la langue bretonne. C'est la radio qui nous plaît. Et pourquoi elle vous plaît? Je sais pas, s'il n'y a pas de pub, c'est cool. Quand tu écoutes ça la nuit, il y a une playlist variée, passe de tout à n'importe quoi et c'est vachement bien, quoi. Pidi 20h var gwagenno Radio Carnet dustu en abarden rebel ganti. Radio e brezonek pendaben eo Radio Carnet hag a zo anavezez zoken gatun na gomzonke brezonek. Ugav lasso e vez klevet e Carnet izel eus an oriant davrist var daer frekansen a selaou ed evez ga forzik tud. Bezo c'hwer Radio Kevredigegel la tregon e war dachen Breiz pe var departamant. Hag ahe on eus bet sont adegou brao ahe a fet niver a jilaouerien e man Radio Carnet Radio Kevredigegel jilaouet ar muian en Breiz. Zo ken dirag a radio e galek pez voa dir c'hortoz pendaben evidom neus ez inifiz o pen mamam mo jilaou quoi. Triug en eurvez a abadennou e brezounek avez kignet bepsizun va Radio Carnet. Abadennou evit an nol, ar evraz koulz hag ar evien. Keleier, kelaouadennou, kronikennou, abadennou farsus. Da ober an abadennou man, c'hwer implijat, mui un an deus gevredig ezal. Loumiour a renerez skoazeleg a Morgan Bramoulet. Laetitia Fitaman, Benjamin Bouard, a tunve gloag en Grandjean, ouz ar micro a var an dachen da en relatud. Brezonegerien a vian, a nevez brezonegerien. Le monde de veltud en mon barvro, deskitra ou dir ar ar brezhoneg, dir ar bouez histor breiz, ar culture, bevechion de veltud ben a fin ve desket un darbenak. Komz a reont deus Breiz a deus a bet a bez. Bato kemen mythologiz a zo bar bet veklet koz de stud bras Pontus Ramzet, géanted ronflet tud bras abligedo distruj ar c'herioù, spontandu, dibi ar vugalet. Setu italian ed yaouank o deus kroet o merk de evit ken labourad gant poblansou michero yen neve erru ed vro e digwechou normal ekologel a reiz. Klaskara Radio Carnet ber a mu var internet. Kan eiz me labaden a gant ar kan zo bet pelgargen var lene. A nebedou e vo nivere led an nol labadennou beskignet. Hag a ben finablamant e kinigo er boket teir web radio. An nevezenti vrasa eo digo radio radio niverel en anet a ben misgenver dovil nantek. A mavez autre e tigoro un an al e roazoun divezator. Kememman, da lakad a hanomol da vevar gwellor e brezonel. Morgan, klevet ebe de vezit chilaouet kalz gant nan vrezonegarien. Ben a fin an dra e ners Radio Carnet? Ah, nous okem a ze ners Radio Carnet, met gure un dra plijus da glevout, hag e dreist be orbe gwelet an dra, pegur gure non ne glevon ket kalz distroioù ar mediaioù, ben a fin neus ket kalz a distroioù. Gure e un dra a zo abouestre ar zon eriz, hag e un dra a lakom varvel ie, bezo gael a labour war ar zon eriz BMD, hag e un distro plijus da glevout dia.
Hag izio emorrezonj kregi radio naonet, e miz genver daouvil nantek, penaos e ganet ar menose mont da naonet. A ben a fin un digare technikel a zo be kinig e dom ar CSA a neus embannet e rafe galvou. Evit a re, ne fe c'hoant mont var a renk, evit an RND da lare da radio niverel douarel, ur mod al da skignan ar gwagennou ben a fin. Hag on eus onget de oa matre an digare ne meti en effet evit mont eno, laboredon eus pad ur blanc anter, evit sevel an doserman a zo ur pez mel doser, evit diskouez en effet ar an awar, evit diskouez on eus ur gel programi, tut a zouten ar anom eno. Hag on eus bet a respond e miz genver a he, hag on digemerit, he jom an e loden de gaz da ben. Mais neus ket moi dija etre Radio Kerne a naonet, me meus jonj be a klevet abadennoù Radio Kerne var alternant da skouer. Ya, hag on eus oket evit abadennoù var alternant, me gout a ran on eus forz penons d'ar an prejou gant reu raon a reu naonet kalzik a war pegur neus ket da radio e brezhoneg amañ. E raon nag e naonet, hag un doare ie da vont da vel tu da c'herioù hag da skignan a pez a rion. Mais un doarel da skignan da lareden evoketu enaoui ar post radio vit klevet a radio ze? Ur post radio al a vo. Giz ma be c'hoarvezet evit ar skinvel, a rog eo ar skinvel en ur mod analogel, vraiment e dre an TNT. Hag e vo ar memeustrat tamm a tamm evit ar radio, sûrement de kemero mir a amzer eget zeus bet evit ar skinvel, met de postou radio a zo dija, a zo gwez da zigemer an RND. A piou a reio vardro? E naonet? Ya, ur gal va zo gavdin. Ya. A he e tigorim ar studio eno, hag on eus c'hoant gopra un den eno evit kas da ben a rak tresou evit a radio, bodan an du da yulvat, on e defer c'hoant kemer pers er radio, hag matri an el post piou war, me evit kregi on eus c'hoant ya gopra unan e naonet, ave fe gwez da gas radio naonet da ben. J'ai daou kas ur CV hag ul lizer da Radio Kerne? Setu, hag e jomer zen den ober. Matri. A kal sonerez a vo klevet ie var radio naonet? Ya, hag evel just evo ar memeus diazez Radio Kerne a blij kalz an dut, met sonerez deus ar vro ie deus bro naonet a vo klevet, hag on eus c'hoant ie sevel abadennoù sonerez. Evit a bepsar da abegou, met evel just evo abadennoù al nabaden vintin on eus c'hoant kas da ben ie naonet. Komzet o peus ar sonerez va Radio Kerne tuchantik, bet e oa Ronan Irien da velet e peseur plas a vez e roet ar sonerez justement e Radio Kerne, digorin ma dout youskouarn. Peviche var an an peviche ar ger, kalzik tu da zelaou Radio Kerne evit ar sonerez. Gael e Lari eo mest ar sonerez va Radio Kerne. Emma nevez ket klevet var a radio. Pa nevez ket o tresa eskin gasser pe o henten ouz kudennoù teknik e vez o tibap hag o renka ar sonerez programme. E pa d'an delez neuze eo kentor sonerez breiz pe deus ar vro a bepseurt hag diouz an oz ou de deger on eger e chanj un tammig a levioù eo kentor sonerez elektro a rock quoi. Digor kenan eo diskouarn Gael. Furchal a ravar Deezer, YouTube, Facebook kelaouennoù spesializet a diskouachara ie tonioù koz a vichou. Yez sonerez fun koz pe strolajour rock pe hard rock koz vek e muiz kinget bremañ war radio al a mesket gant kentor sonerez a bremañ quoi. Kotons band dioskorn, on abad en bloz nemetir bed kiniget e brezhoneg. Va Radio Kerne evez savet abadennoù gatu da yulvad ie. Kotons band diskouarn zo en abadenn blues kaset en drog a Sam, JC hag Arno. Blues da bebler, da bepseurt. Et tro dro ar blues, mem stra country, americana, folk, soul, tout an traoù gise. Adios tu, setu Rotten. Johnny Rotten, Sex Pistols, ma ran ar muan karet, roue ar bunket. Neket Johnny Rotten, JC. Met Rotten ur gant a web e savet gant ar strolat Altered Light Blues Band. Antri hamar amañ a ya da zon adegou da zelaou musician e blues ingal, a pedi a reon lo da neo da zon da studio a vichou.
Ingalie evez kasedeo pladennou deus Nashville pe Austin. O abaden zo ezel le strola da Radio You Blues. Son erez a galite evi plijou d'an ol avez va Radio Kearney. Tu Morgan Goulet-Donez et Vesquinet d'Abeb, certes son RS va Radio Kearney, tremenara 2 ans de techno, betegar metal, galelari a zonde na gazoata au classe contra, au VA Renerez ar programmou, daouet dior avec chou la renom, ne sketus skinia sur son RS, pe Frankis pendaben a zo gontan. Gael zo diup pendaben. Nous pez mitra dala. Ya. Ora apes neus ron gant ar zon erez hag neus ar skiant prenet ken ledan force penoz et on ne se fiance pendaven et non. Matré. C'est-tu l'idée de vos Hugen Vlor Radio Kearney et d'Avil Triwer, simplement. Penos vos l'idée d'un Darwood Brassé. Evit poen, on eus diviset matre pella d'un tammig a lid a vo gret evit Radio Kearney pegur on eus kemen ar aktresou. Matre vo c'hoariet d'un tamm a lid Hugen la radio et vite bla varnugen a radio, nous operoas. Mais sûrement de vogred ar vodaden hag eve juste dre vogred ar gwell lid evit radio daonet et vo ndoaret a lid Hugen la Radio Kearney. Ouspen des arenerez Radio Kearney et zorrie et ezel deus ar strolat gast, penons e kinnig fer ar strolat se diomp. En un nebeut gerioù e ar strolat feminist du yezek, a stourm war ar bepsort tachen, evit an ingalet etre an ol. Hag e romze gant plijadur ne klaskom kas daben abadenou un tammig punchy, evit rei plijadur d'ar stourm a bod an ol tro d'an rei. Et perag ou peus bechont sevel gast oa ket trawal arouk? E matre n'an ve an ket peta oa arouk me meus ket gwelet a pez a oa hag e oa ben a fin nistor mignonezet o reskem tro dro da traoù non oa ket lak varvel arouk ar gwaskou pe an diwar a veret e bed ar brezhonek da skwer pe e bed ar mediaioù hag et tamm assemblez var zu trawal hag stourm ou ledan nor. Beust hag eus tu lavar e rid labour doare planning familial? Ar planning familial a zo gant mission nou resistre da laride mont gant ar mehed, eskem gant ar mehed hag ar botrediye, war ar sexelez hag ar contraception. Sezo o labour pennan, hor a reont a bepseur trawal, evel just a talierou, ar skolajou, a liseou, hag c'hoar vezar a liez, e ve fe an dra nemetan, ar strolat nemetan feminist en ur ger. Nehe e ve just e ron labour led antre, damzonj on eus erom un dra al disanvel hag a zo em deus an daou draze hag eve just e reskem on kalz gant ar planning gou familial evit kas da ben an traoù. A ro kenderel gant ar goz e kinnig an dor sellet ur gelaouaden bedaouze diom gant bleuen ar born kont a reio diom istor ar grouegeloriez e breiz. Les femmes au bistrot, les machos au fourneau. A brao eo be a ur vaouez e breiz, a vro renet gant ar mammou sanset. Evel e lec'hal, eo bet hag e vo ir c'hoaz an end war zu an ingaldet. Miss May 1930 dibun a ra an dud yaouank er strejou. Mouez ar meret a glever muior mui, da zifen o gwirioù deo o unan. Fini le temps des cuisinières, les femmes s'en vont en lutte. Felout a ra da feministet be a mestrez et var o c'horf. A neo ket anat an ur rand vroler mazio krin pouez an ilis a gini ar famil. Bloavechou triug en e breiz et al c'hoaz tro anter an dud da vont an ofern bebzul vintin. Setu perag eo ken krin morvat ar strolajou ma ouezet savet da daleg ar bloavechou ze. Kreski a raskourou ar planning familial e kerioù braz breiz. Titourou a vez roet war an il a stali a outreet e 1936. Medreguz, e vechikoù red meret da zifour a meez lezen pe en estren vro. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. E 1954 eo vodet a lezen veil vodaden vro adel. Da rei ar gwir d'ar meret da zifour. Da vare an tabutou e kroet ar mlak, mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
niverus a goberiantre eo ar strolaj ou féministe ebreiz d'ar marezi. Vez a lezen o deus ar meret ar gwir da zifora. Mais neus ket kalz a hospitalioù ebreiz l'ar marelon en ober e gwirionez. E kirioù zo, mi rourien anio ebreiz uel dristol et au crin en enébillé sous a lezen veille. Toutes les semaines, il y a environ une vingtaine de femmes qui quittent Rennes pour partir à l'étranger. Soun e chomar féministet. A gouspen difen o gwirioù ariont. Change d'avad ar gevredig ez a fel deo. Coiffée belle, tu seras pour plaire à tous généreusement. Ar filmze, savet gant mehet planning kemper e min ur c'hant c'hweze katriugen, a la kargoz war ar mod da zese vel ar vugaligou, da rana a labourioù enti, a skeudenn ar maouez dermediaou. An dizingal de zo liam et d'andeskadurez. Ar stourm, a rank be a kaset war gementachen ar vuez. A dalek fin ar bloavechou dekatriugen, et au crin fort crinfa a rapitalouriez. Seri a rausinoù e leiz e breiz. Dibuna a c'hoaz ar meret er strejou, met evit stourmoual. Difen a riond o labour hag o gopro dristol. Eul lus nevez a zo gant ar strolaj ou féministe a dalek kreiz ar bloavechou daouvil. Digeri a ar planning familial e skourou en dro e breiz. Stourma a rank ar c'hoaz a enne bar stéréotipou hag ar feulster ouz ar meret. Les femmes se promènent dans la rue la nuit toute seule. Et daouvil trizek ez yo kro ed ar strolat féministe diouiezek gast e kemper. Ar sexelez zo en dra lieseur. Kinig a radescadur espop war ar sexelez, atalierouen en zifen, rag labourachon war ar stern, e breiz, e belelerhal. Morgan danve pu la gaver gelaouad en man, doste ki kav d'or e breiz ur vro renet gant ar mamou c'hoaz. Nous zo ket ma zebet renet gant ar mamou ar vech benaket, med nan zonj ket din e breiz l'er disanvel eget al l'er you al, eve just ez eus ur pouez matre zevenadur el disanvel evit ar maouezet hag e gwalaze, med neus ket an difor, neus ket un dra kontrol d'ar pez ve an vet patriarka ben a fin e l'er ebet erbet, quoi. Hag a pouez an ilis matre a zo bet... Ah ba, pouez an ilis damzonj mez o tont deus broleon he an vant matre mi ar an drai. Pouez an ilis eve just a zo kraontre hag e lak gwask war ar maouezet evit damzonj e an ol religion nou kentor ar an drai e un doare da kontroli ar maouezet evit ma vefe ganet bugale a gred vardro danti. A dav segan e c'hoaz pal ar feministet chanj ar gevredigez izu an daiz. Ya, bezo a bep seurt luskou feminist a galer ar bean feminist, ar benigorez war an ol luskou non ket met evidon me e ar pal chanj ar gevredigez, pal ar feminisme a zo digeri an dorioù, degeri dorioù evit dieu bin dut, diskuez an dorioù hag stourm evit ma jom fen digor an dorioù. E penaos ta tremendre un dispar da skouer? Petra e ar malusa ben ar fin evit chanj ar gevredigez. Nous on ket ma zeus tu ober disparou da rentan kant vet varnugen. Matre zeus tu men non eus ket kavet an doare damzonj pez a rom ni e gast hag e difen e kizidika dan dut dre doareou en tomik souezus. Evit disach an evez war an traouze. Komz gant ar mian aniver, ar mian posibet dut, hag eve just kinnig doareou ie den em zifen rag ar gweskouman, vid ar maouezet, vid ar minorelechou, hag ie vid ar botret. Justement, komz de peus eus difen an drazez zo ganet divar gast, evit sevel a rit gant difen stajou, vid en em zifen, justement, peseurt merc'het e a te, a zeu da zeski en em zifen. Bezon eus a bep seurt tut, deus a re yaouank tout pegurez eus stajou evit ar grenardezet, ar grenardezet balarin mat, hag stajou evit an ol oadou beteg ar e gos ar eve just,
Et fait juste études matrées au 2B, clé cause de féminisme, de andoir aisé, d'agas arsom varo, peguer neke d'andra en nat memestra, orara aun. C'est une goelare d'andut don d'avel penose très menontra. Pessor technico avec des skates classe penose anem gana arret des skates venem gana pe bezotrau physical, bezotrau corfel, med Kregiara gant trao gant pezo deus bevet are hag emer pers ar sajou hag hel beant trao dregoms pe famil pe el labour pe neket ato trao physical pe trao l'air meorid en em gana quoi. Bezo an daou duze. Kendal re voir goz mo peus rand gant mael gwenek a zo o tont da dabutal gagnom du stu. Des mat boujouina, Morgane, Potred, Madarjeu. Mo peus sonjmaz emiz genver tremene zo bedem bandet der gazeten Le Monde, un desten ken skrivet gant kan maouez en oz ouez skrivanierezet, prederourezet ar zourezet da komedianezet evel Catherine Deneuve. An destenze zo be skrivet da heul ar pez zo bedanvet an affaire Weinstein, marteze o peus klevet kozez an affaire ze, ur produktour amerikan avait tant mal edea, be a gwalet pe gwalgaset, pe an daou memeus, meur a vaouez ouz pen triugen en oz ouez komedianezet mil an avezet deus Hollywood. Diwar an aferze, zo kroget lodzo da ziskulia var ar rouedadou sokial an oioù tut, o defegret memeustra gant ar gerklik pe an hashtag, e soznek flou mar plij, MeToo, se zo e soznek a balance ton por e galek. Larara an desten bedem bandet er gazeten Le Monde, e tigas an hashtag ze ar gerklik MeToo, nergel ar kasson ide par botret, skrivet verroa, distroed mare ar puritanelez, perroaz e o refeulz an diskudadennou publik ze, rag neket ar justice. Ur gerikroaz ar fet kas mord al lasti ne chikourket ar maouezet d'avea emrenor monara gurionez a ene bar frankis evit ar reiz, c'est da hepez vekavet e bar an destenman. Kalz reuz o savet Morgan da roude an destenze pet a sonjit rui. Opala, ahe andra eve just luziet, andra gentan meus rand laret memestra e andra zo c'hoarvezet a bepsard mediaioù e lak maouezet a enep an eil a enep eben evit lak ar goz war peta a zo ret ober gant a luskman a zo lusk braoutre d'amzonj ne larin nitra war Catherine Deneuve nag are o de sine da a lizerman d'amzonj o deus tout dut an diobidigez d'ober a pezo deus rand memestra a luskman neus an ol lalar neus diobet a pez a penaos komzou ar mehet. Damzonj neus digoret diuskouar nan dut. Hag an dra o poezustre, hag o deus komprenet ur bern tut, e un dra a vev an ol maouezet, un dra a vev an bemde, hag e poendom zonjal e penons lak ar gevredigez davant varok, a neke lak ar mehet a ene barbotret, met kroui assemblez un dra neve, un doare neve da vev an assemblez. Deus on peus ur zaf poen olek ki di a barz gaz da skouer var an darvoude an tabuzet tro dro d'ar gerklik MeToo. Ur zaf poen olek sur moi d'amzonj e hel an lar vid an ol, on ve just la entre vije mi a vaouezet o kompren e ners an dut en mod da storm kengret. A ouzet on eus un abardevez evit tro dro d'ar german, just evit eskem, hag ebe matre an doare dreist da eskem d'an dut da gavout ur sort chikour a souten, ep mont pelor gant drei, matre, pe yaou pelor nous ouket. Neuhe, saf poen gast a zo eve just souten ar maouezet a lar in be gwalet, pe in be aralet, pe in be gwalgaset. Storm evit an ingaldet etre an ol dut, maouezet minorelechou potret, hag eve just dehal da ober an drae en ur mod mazet digor d'an ol ar mi an posu. Kaout boujans an elre gant ar real. Pez ne ket refal, a duon pen Pez ne ket fal. Triga e bras, Maël, kenar ya, gant plijadur. Morgan, e brochal evet levet koz gwechal deus ni put ni soumiz, deus ar femen, peseurt difor braz a zo etre an daoulus katzet da skouer?
Alors, non ket, de spez meus laredach non ket ar benigorez, mais de Andy Forbras avait fait matre an doare da zel a laikeles, hag a religion nou, de spez meus gwelet, ninke re disinvel, bezo deus doareu da storm a zo disinvel. Ar femen a zo kentor war erstrejou gant doareu da storm a zo souezus a zisach evez ar mediaioù a ni pud ni soumiz avait fait kentor tostor deus politik kechou ar gwarnamon. Damzonj an diazez a zo ar memezini, men ne c'hellan ket Deus peseurt lusket damzantid an tostan, Luskat gast, pe a luskajou féministe a gompren e liammet peptrad a l'arrede ar gwaskou-gred d'ar mehed, ar gwaskou-gred d'an du d'ar minorelechou sexel gener d'ar e baourier, d'ar e... Damzonj a féminisme a zo un doare d'avel ar bed a zo a enep ar galout hag ar gwaskou-gred d'an dud. Skeudenn ar mechetier neus paket kalzik var ar skinwell blavezhioù dekatriugen a pevarugen. Ad kavet on eus a bep seurt bruderezioù eus a war, setu un tanva bet dastu mediom gant Yann Erli. La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. J'aime bien m'habiller, j'aime bien aller chez le coiffeur, j'aime bien être belle, j'aime bien... m'acheter des chaussures. Ça vous choque d'entendre ça aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est d'acheter des chaussures à n'importe quel prix. Mais oui, on trouve tout à la Samaritaine. C'est combien? Eram, 165 francs, prix maximum. Spontex présente Speedex, la serpillière qui s'accroche au balai. Souple, douce, légère, la Speedex est aussi très solide. Elle est si bien accrochée au balai qu'elle peut pas se décrocher. Et même qu'elle voudrait, qu'elle pourrait pas. Bern Loda lawa, nous on ket ma her prof d'avad de Berdor, mais musket la ket tout, peso namroula naran ma hel fait sort boderes be a skinedirio ande. Oui, je me strau a oa euguz a war neus ket pel sonj peus deus ur skritel evit ur gonsolen vidéo bennak a he a oa ur manet vidéo hag a oa gredvan vije bronou ur plar deus un tu, a bronou ur plar deus un tual evit diou mi a blijadur. André zo memostra tra oa jom bar bruderechou. Mais gure damzonch e chinch zel an dut war André. Ne he chinchot en matin mar bruderechou hag e gwell ur gwelan. Hag e modal en un doar e ledan nor bar zar klevelet deus hag evit trao an tamig limit, gise. Mediaioù. Ya, bar za baden ouso, deus ko var balibreiz martre nous on René de gant goulven an enach. Nous on ket damzon jeus ur bern mais de villar verne meus ket ne zelan ket deus ar skinvel kalz ne mais de guire et de spez meus gwelet da de spez meus lare tuchantik et ali esmad pedi feministezet evit tabutal gant meredal a zo a ene bar feminisme hag ne laket an traoù d'avant varou quoi, c'est zo juste ur sort cirque evit la conduite da zel ouz mehed o hanem gana. Mais de gast a ra ie prantadou skolajou lycéou daoust hag e peseurt goulenou ave savet ouzor gant ar merc'hed yaouank pe gant ar botred yaouank ie.
Bremañ e difen just a war ara Andrae, difen ara an daou du da l'arrede ar pédagogie hag an rei ostilioù d'ar maouezet evit an amzifen. Hag e velon ma best per trao dede nustre Andrae a zo dreist pegure diazez ar feminisme d'amzonj gizon oa gwelet vidéo bihan war ar planning familial e Brest hag ar goulennou a helbe an led an tre met bezo goulennou e leiz war ar ren a santi en da an prejou reizel level just med ie vue foran hag bezo trao a zo d'amzonj ne gomzom ket a war deus ar ren a santi deus ar fed e hel an dut hag ez ret d'an dut doujan deus korf a real a deus emzal c'hoantou a real ur skouer a hel an rei hor a reom kinnig a reom situation nou da reiaouang evit just en em zonjal war a pez o digegret hag on oa kinniget ar fed behan NRR koz Andra anvit gant ur bern tudiamang hag hor pedet etelten un den a maït e talf daostagan e talf e voret mont betek pen a kat d'ar an prejou gant hag ez e oa ur bern deus a lisei diman a oa a du gant ar frazenman. Deskide e heller l'arnan da force peseur mare hag e force peseur digwechou eve just ne ket nemet an da an prejou reize. Hag an draze a te marteze deus ar skeudennou ave diskouzet deoie barz bet ar lewelet hag ar gevredigez drevraz. Ya, eve just zevenadur ar gwall velare de culture du viol hag an dra ve gwelet e komediennou romantel da skouer. Ar pot a zo o pourchassi ar vaouez hag e talc'h hag ar fin eno ar vaouez. Eve just. Alors bien traoù da jan, je crois. Bep zadan Morgan et laskon gouzou diror divar an den pedet, nous eus ur zouez adenig evidor, chila widmad. Gret on eus anaoudegez, pegurem eus klevet Morgan war Radio Kerne, o komz divar ben roller derby. Hag e oan me o paouez lakad ma anno evit club roller derby e Kemper. Setu em eus pellgomzet da Radio Kerne, o lavar coucou, me ara roller derby e Kemper, setu, hag e deus respontet dreist mon ovon da atersi ar c'hanout, hag e ben ar fin on be aterset ganti e ar ger du Mans e Kemper, hag e oa vech kenta din be aterset ganti, gant unan benak, zo ken e galek, hag e oan me lentik tre, hag ive, d'amzonj e oa unan deus atersadennou kenta ie. Barz ar vicher hag d'amzonj e vefe farsustre irio klevet an abadenman dius korn an nijal. Neus e Morgan kontantre on ve a gred anaoudegez ganit, pegur eo stourmom niom daou barz strolajou disanvel gast a difen hag eo pinvidik tre da stourm ganit, assemblez ganit, hag ya c'hus ive a setu, dalc'h ganti. Dalc'h ganti, Morgan. Nous savet o peus an atersadenn deus Kami hag a zo irio barz gast ganyor. C'hwi oa lent, Kami a oa lent, oa an atersadenn dreiz sur a war. Meus ket jelaouet en dro ouz an atersadenn, non, meus ket c'hoant ober. Non, iken e beut meus am. Ya, me dreiz oa. Bon, matre. Gant Kami, justement, no peus savet ur festival an vet litorik, an inikenta zo bet ur berz braskenan, neus eo an eil o peus gret un dra divent, daoustagin gwestleder festival se d'ar sexelez a d'ar blijadur, daoustagin vo un tre de hini, un debenag. Vidlar ar vironen he on eus bet a rentan gret war daouz evez a oa dreist, an eil war dek devez a oa dreist, me skuizuz tre, ne he non eus ket rak treset ober unan evit poen. Met ur bern zonjou on eus dija, ne he matre vo gret unan al, pas ar blaman avel just, matre er blavechou o tont, me kelaou et voir. Bah, mi chans, ya pegur ur festival gortoze, de ken dirortoze andraze, lodal a zo e brochal? Ya, lodal a zo, damzonj e breiz neus ket, pe ez eus traoù a zo kentor troet war ar filmou. Me lodal a zo, peze e kentor e karioù brastre. Hag e andra a stourmom ie lak ar stourm da vean lec'hel, ni non ket jom e karioù braz hag ez eus ur bern traoù ra vezout memestra e pen ar bed hag ez eus tu ober bern traoù e pen ar bed ie. Daoustagin e plij d'or kegina, Morgan.
Piot Kals. Kals. Kini garandor vraiment mondazeski, kegina, un drabenag dirhortos, un drabenag... Dirhortos d'ava derrière. Beteg en alré, zenier? Beteg en alré. Allez, diom beteg en alré, vidor secret kegin assemblés gant Christophe. Oh, bon, mais dorg dirag livius plan en nature. Bon, normalé, mais emga vemeus gant Christophe, hag a fardo deom, boued au ton de zan inizi. D'or? Allez, dom dei. I got a hopscotch teardrop, ready to jump. 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 Attaque Christophe, et dans trao. Bah ja, ma matre, nate. Matrajeu. Darjeu. Preso da gegina. Ja, prezon da gegina genit. A Petra Vogret. A kramerlus gant karego sabar. Ouh, diom dei, made andrahe. Ja. Christophe, akrayou, andrahe. Neke de zarvro, même Ostra. Neket tambet, mais de ce inisi Caraïbe, meso saut gant a reginerez Caraïbe, Kini 42 et Rio, équipé spécial, le mescage est très séménadur créole à séménadur brer. Petra, aya, dober, akrayou, merlus, carigos. Merlus, veljus, tin à loré, dour, bleud, viou, gouel fresque, tin, oignon, quinienne, sivolen à péricilier. Veljus, ontamolen à carigos. Point deom, lakad arpesk et barzan d'or. Gant ar c'hor bouillons, gant tin à loré. Pas 10 minutes. Ya. Christophe, poignet d'homme, sevel toise en akrayou. Diom dei. Voilà 40 bleus des bars. Pevarant grammat. Vous essayez Red Bull Bears sort puce ou avoir l'air arguel fresque. Spina d'eau en m'attend. Amande fournisseur varafine, zénier. C'est et je suis en toise. Ah, vraiment, volosket da repos pas de nerves. Nuvech ablin egissé. Red des eul en ivine. A dicté d'aubernement. Oh là 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 là. Et dao dinan duoden egissé. Ya, sais-tu? Là. On a rendu sigoti, hein. On zerzo. On zerzo, ya. Oula, oula, dis voilà. Nekefal, les je content. Ya, nekefal. Les barek, les gens. Alors, Peder, Roren, Kinyen. Tim, le voyage de viande. En oled. La même estrade dans la harigos. Donc, oui, mesca vraiment à merlus, junette. Yen, ya. Illustré, Et là, on est où? Tombe très, hein. Et où le cran marmousse? Sais-tu? Sais-tu, on a crayou. Merlus, carigos. Allez, cherche un animal. Allez. Arrivé, j'en avais à débet tom. Clouard. Clouard, il fait. Et moi, peut se rendre la cadre atomique. Blaze à Harib et Barz. Plage ou braise, et ben tu peux ce que mettre de farda, akrayou, merlus, carigos. Allez, Kinavo. Zezo a rééquipé Davad à Zosavet Genit. Mais il y a même ce Ginette à rééquiper, vite en abaden, Irio. Ager secret kegina lavo kiniget d'or ar zizun a zeu ini ar farce pitilik. Et nous dit kepetrae, bezit gagnant ar zizun o ton. Et peler chila ou son erez dre ar vro, setu du stud daizater telo. Hag anavezout arit ar strolat wachi a zorei band, ur gejaden souezus, etre kanourez ar strolat folk Moriarty, Rosemary Stanley, hag ar ganourez rock Marjolaine Carlin. Dibabe de deuxième bande, ur bladen gwestle d'ar son erez Mayola, son erez Engounel et nez a Réunion. Raltre eo golet d'ar stroladze var a leuren. E felger evin d'ar bemzeg a bizmeurs, a d'ar c'hwezek e pont kastel keren. Dal c'hed evo festival inchoul en lef, modargoan d'ar seiteg a bizmeurs e evias, ur gumun viand tal kichen penpoul. Ur bern srolajou a voeno evel rotor Jean Brex. Gilles Jogging, ur c'hoaz un dawat deus naonet, Kokomo.
Morgan, un devez braz a zo irio e kemper evit gast pet ar c'hoarvez. Un devez a bouez, ya, an vet arabat huchel hev ma bleunioù, hev ma amzerioù, tro dem an amzerioù eve just, hag e kinigom ne he a bep ser trao, gilaou abadennou radio, komz war tem e strolajou bien war temo resis, ar boan, pa oez an amzerioù a reiz, an amzerioù vid a redreuz, hag evit ar etre oeiat. Bevo ar skignadenn er film, un abadenn arzel hag danonz, ur boom, evit echui mod an devez. Gweslet ar merc'hed nemekin? Gweslet d'an nol eve just. D'an nol. Ya. Prez da vont, potret? Juste, moke serret. Matre. Penaos ober evit sellet pe at sellet d'an abadenn. Alors, déjà, ar zun a zeu evim gant Michael Biornik, pot BCD pe pot Karma, hag evit sellet pe at sellet d'an abadennou, e hel mont var ar jaden YouTube, pe mont var France Tribari Spig FR. Matre, trug a evraz, Morgan, da vizadet ouz stol bali breiz, desket an eus ur bern trao, kalandor evit radio naonet. Merci braz. A kener vechal, ki miadi a reomp gant son erez telo. Son erez evit just. Gweltaz a deux bekaner evez zo paouz embander bladen neve, an vet eia fietal you kult. C'est une éclim neve gweltaz a deux, besevene gant yun chapalom. Kenavo! Kenavo disadam, kenavo! Neus mi nemet d'an a ludu, war din awe ya fiat la yukut. A brand ma welom, on da wam, teval sar. Teval an oabl, don vid an dejo. Pius a velo, pius a mintin, da skuva an troet a ludu. Piu a skubo, plu e nou du, e yo fiat la yukut. E don a mechou gwez, kreiz a her you bras. Jalman a ludu, war anto e no gwen, as glas, war as trejou kempen. Neus mi nemet an a ludu, a brand ma welom o friou ru. Riklara a skandu, e. Bloaz an merdu. Skuba an troet a ludu, piu a skubo, plu e nou du, e ya fiat la yukut. Otisken ur zouben dom, goudarit man me badoket an eia fiat la yukut. Eia fiat la yukut. Eia fiat la yukut. Pius a velo, pius a mintin, da skuva